Idngan ditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datako, om iko ginaban di kiningan, om iko pisan di spiritu tabitua. Miampay na Diezu sa avi-avi. Tapi na ngabi. Kano mga kundodoso, ngabi datako, papatonda na di datako sandi dumamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunzo, day di kiningan tawakas, day Diezu ay tapinay ngabi. Dan ako pamidoso koso, id pamusaban ngabi ko, id bos ngabi ko, idunu inayman ko, idunu iaw ko na ngasan damimang, maza dahasa ko, tagaso koso, itinopogi, makinsian zo di Mary, iobitwa pointi hombus hahangay, sa viavi ditasab sangting ngavi, Diezu tapinay ngavi, do sumambayang montok dago, day di Tuhan kiningan datoko. Kikasyanan na dadi datoko kiningan tabakas, mamohyong dodoso ngavi datoko, magawit datoko day kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanayno, Kristus kosyanayno. Tuhan kosyanayno. Kabantugan day di kiningan, idi takabas kozo. Pibabasan day tuhon ngabi tangabasi ko giginovo tana. Mangazo si kay diyaw. Manongko aw gigina si kay diyaw. Sumamba si kay diyaw. Membantu si kay diyaw. Manak si kay diyaw do panang katahwadan ngabi. Montok kabantugan no tagaso. Tuhan kiningan laja poin surga. Oy kiningan tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus tanak nanak tantay son. Tuhan kiningan domba di kiningan tanak di tama. Mengido kadidoso ngabi di pamagunan. Kosyanay do idagay. Mengido kadidoso ngabi di pamagunan. Taimo o sambayang sa. Pinaikaw kada idi abananan di tama. Kosyanay do idagay. Tu izisiyaw na iiso tapitwa. Izisiyaw na ituhan. Izisiyaw na itakabas koso. Jesus Kristus, miampay di Espiritu tapitwa, idi kabantugan di kiningan itama. Amen. Kano sumambayang? Anwais kayo no, ay Tuhan kiningan sa, do mamantang sa kayo nadadiyaw, miampay avi pamusaban sa, guminavo do pati tikid tuhun, id katapatan do ginavo. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. Imamamasi o mamolinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Espiritu tapitwa. Iso kiningan montok so hihinaid aiso papupuson. Pembahasan menurut buku Deuteronomy. Minubo si Moses di Tuhan ngabi. Ikinengan Diezu, wasebau i mentok Diezu, dasohun profeta megadaga sendi. Mantat poingamung Diezu sendi. Mantat tepinai ngabi Diezu sendi. Dari sidono, domo siti makinangau ko. Itino inunu, isondi kau do minakiano di kinengan. Itino inunu isondi kau do minakiano di Tuhan kinengan Diezu,
doid Horib, untuk ditadaw di katimungan Tuhun tagumo. Kada zono di pongo vagu, kadio zoda minubos, di ho, di Tuhan kinainganku. Kada zono gi paki kita nopo, doid di tapui tagazo, tu apatay zumay. Minubos si Tuhan doid go. Sa via vinubos dioho nganobos tavavasi. Popasay bau zo i do sunguhun profeta. Mega diaw sundi. Domontok dioho domantad tupinay ngavi dioho sundi. Poswangon kui ibos ku ngavi. Ikabang di sida. Papayo may isido dioho. Do sa via vi ipanuan ku di sida. Ina po Tuhun, iaw makinangori bos ku ngavi. Iboson di sido idngan ku. Nga abalatan may da sumimba da dogo montok di. Nga ina po profeta, imamudahi da mabos idngan ku. Doko nuno, iawzo nakapanu di sido na mabos. Toy mo imubos idingan do kiningan ngavi suvay. Nga profeta din na po nga matay may. Ibos di Tuhan. Do tadaw bay no? Do mo kinungo ko da de do hold di sida. Kada po ko do o ginawang avi di Yesu. Ikot, pohonggo o kanasan at ako doy di Tuhan. Ozo ipampang imanampasi datakong. Kanaw mikot idumbangan na sida. Manak na kapunong kotohodan ngavi. Miyampay hozo ngavi. Kanaw mga zo di Tuhan. Do kinango ko da idaho di sida. Kada pokodo o ginabong avi Diyoso. Suvon, kano sumingkotud tumingkukob. Kano sumingkotud idumungan ni kinaingan minamangon na toko. Tu isidono ikinaingan na toko zatoko no ituhun ngavi. Ipansangano dahil pakatapan di sida. Ipanon ibu anon di hongon daw. Do tadaw bay no. Do mo kinungo ko da do ho di sida. Kada po ko do o ginabong avit Yesu. Do tadaw bay no. Do mo kinungo ko da do ho di sida. Kada po ko do o ginabong avit Yesu. Mega di id mariba. Mega do untuk tadaw di do id masya. Do iho id katagisan. Untuk pinakazo di tamang avi Diyosu doid panginaman. Untuk minanginam izyoho dogo. Sudong ima do nakito diyoho ikalajaku. Do tadaw bayno. Do pagkano ko da diyoho disida. Kada po ko do ginabong avi Diyosu. Pambasan manta di suat kaiso di Sancti Paul di Tuhun ngavi do Korin. Anangan zoda do mintong Diozu do poinggabas mantad sa viavi kapusan. Songhun kusay au nakasavo kanu papatak do timpu daw do dihal ngavi di Tuhan. Iino do kapusan na po di sido nga paponsiko di Tuhan. Nga songohon kusay nakasavo na po nga tumong kangaw kakomoy di ahal ngavi di pamagunan om papatak na timpu daw sondi da paponsiko di sinavan daw
duvalahan da okinis isido. Idi i lahan da sanguhun tondu aw nasavo miaga da sanguhun tanak tondu tamuhok. Kanu papatak da timpu daw sandi da hal ngavi di Tuhan. Iino da kapusan na po di sido nga mimbitua itinan sunduvan. Tondu na savo na po da daw nga opuso kokomoy di hal ngavi di pamagunan papatak da timpu daw sandi da poponsiko di sansavo di sido. Mubos zo diti da manakaday no po Diyosu. Okon kapapoyhit papatod at hiyo nga Diyosu. Nga da papatantu na po da patitikid kanunu nga apatut da ingkai. Da papatako di kotoy naan Diyosu aw abagi day di Tuhan. Ibos di Tuhan. Katawadan day kinaingan. Azaw kuno ay Ama, Tuhan da surga tanah, montok papaintahang di misterium di pemalintan di tanak ngavi no tomod. I Tuhan miampai Diyosu. Pembahasan manta diabal tavasi tabitua sinuat dima. I Jesus i tutumanod nga vidaw minugad gisom day kapanaom. Koykot na po i tadaw sabat minugad i Jesus day di sinagog. Tuminimpun do minongia. Kapangyaan di sido nakapanak do koy mazan tahom day diho. Tuokon ko miaga di tangaba adat. Minongia isido miampay kuasa. Id sinagog doyho do ontok do kozo di do kiva sanguhun kusay no suang do tombivo aw abakas. Guminizak nunu pokyanuan no dagay o Jesus do Nazareth. No koykot ko nang kudo mangumbak dagay. Koy hozo do isay ko. Isanguhun tabitwa di kiningan. Ngamin bos i Jesus do atahom kozo. Poy mizo habus mantad isido. Ang patamo no di tombivo aw abakas. Ituhun day ko'y zazangan miyampay gizak tapuod huminabos disido. Natangahan ko zo ituhun ngabi do tuminimpun di izyeho do magi uot do nunu ko zo umazon di. Do tino i kapangyaan i bago kadeho do minabos miyampay kuasa matanod di. Manak isido do ponu ngavi do tombivo ngavi aw abakas potu mimozo isiho disido. Ngan tabasi disido sikap kozo tuminongkop idno nombo nakotongkop sa biabi di kakampungan poin hiput do Galilee. Ia baltavasi di Tuhan.
Tapi na ikaw ngabi. Songyan do o kita toko, tay koy toko do songuhun ikano do mo boss. Mungkin dati id pamusaban do toko. Kiba do kuasa di sido, tay ko do sido do mo boss. Tay ko kiba dati o ikamozan do lisin. Tay ko inagi o sinikulan do sido, tay ko do sido. Tapi na ikaw ngabi, kuasa da boss. Teko nung songuhon da boss. Kuasa no po disido teko disido nga maza no di toyhan disido teko disido. Ikano da papabagi. Nuno itayhan disido. Sandi. Dadi minggu keempat do minggu timpu toma da tahun bi tadaw minggu baino tapi na ikaw ngabi bitoko dahil pamusaban toko itudo do minggu baino Tuhan mengingia do toko sanguhon ikiva do kuasa sanguhon ipaing kuasa mazano di kapangyaan di sido. Nadi mentok do toko tapi na ikaw ngabi. Pamusabay toko. Tumazan so do koy toko do mantad nombo iti kuasa di Jesus. Nung ondam toko untuk di tadaw kinapod suhan di sido. Naivang o surga siminondot Espiritu tabitwa. Isiyaw na ikanangan ko. Kadi Tuhan da binobos, Jesus. Dari kamazon ta pinay ko ngabi, Jesus, napihi da kinaingan. Tanak di sido, nonuan, di sido da kuasa. Makita takaw nagiid pambasahan kaysa di tino, bantadbok, Deuteronomy. Paingkwa Moses sandi do binabos teka pinapaintahang kinaingan diazu papasaybaw montok diazu da sanguhon profeta miagadogo sandi mantad paingamong diazu sandi. Jadi isa o kaintahangan di Moses. To Moses inayhan takaw mantad no do Old Testament kapabalan di sido. Kakamoy do sanguhon o pihi dumadi da sanguhon profeta. Tadi Jesus ikamozan di Moses sandi. O kita takaw nagi abal tavasi di tino. Ingkwa identity di Jesus natutunan di tombivo au abakas. Ano ka di tombivo au abakas? Nuno pagkinuan no dagay o Jesus don Nazareth. Nakatutun itombivo au abakas. Nakaikot ka nang po da mangumbak dagay. Koy hozo do isay ko isanguhon tabitwa di kinaingan. Jadi itombivo au abakas sondi do minangakun nakatutun di Jesus sondi paing kuasa isido ikuasa di sido nga mantad na ditama di sido. Tadi tapinay ko ngabi montok datokow migadino boss ko ditino tayo sa isa datokow naging kivada authority tayo ko wasa datokow tumanod tayo sa isa datokow kamazon nung sanguhon mangingia sanguhon tayo ko mohoing tama tayo ko tina tayo ko tanak sandi kivada kuasa datokow da mo boss tumanod kamazon ko na po nga tayhan datokow sandi.
Dadi, mika din na boss ko ditino, iti kuasa, tumanod, tay ko, ano iayhan na toko, itayhan na toko, napapogizon na toko. Mika di Jesus sondi, kapangyaan di sido, kapangajalan di sido. No kito, ituhon do Israel. Nakaktigog, tay ko, natangahan isiho, ano ka diho. Dahi na kapangyaan, vago kadiho dami na boss. Miyampay kuasa matanod. Okon ko miyagadi tangaba adat. Minongya isido diho miyampay kuasa. Dadi okito toko tapinay ko ngavi. Ikuasa di Jesus. Kuasa di tangaba adat. Ayhan toko tapinay ko ngavi. Itangaba adat na po nga. Tomoy mo tumano do undang-undang. Teko based on law. Okon ko kapagavit. Dituhon ngavi do id ko ginavan. Id ko binsyanan. Tapi Jesus, ikapangyaan di sido, mazano, di ko binsyanan, ko ginavan, ino, gisom do, napiumanan, itutumanod, ituhun ngavi do Israel. Dadi, tapinay ko ngavi, kapangyaan di Jesus, kibado tanggungan do toko do, papabagi. Dadi, mazano do, id kinapodsuan na toko. Sharing toko, do raja, profeta. Sa bagi do sanguhon na profeta, papabal toko. Iabal tabasi disido. Dadi tapinay ko ngabi, itadaw minggu, nagidibay no, kapiyondot na tadaw minggu do, katikatikal. Teko pest minggu do katikatikal. I pason teko minggu do katikatikal na paditi. Community paroki. Agent, iman, harapan, kasih. Tadi may kadino boss ko ditino. Abal tabasi. Pabogizon na toko. Tiso tiso. Aming kanagi, nunui niman diti mongingya nga bido sikul minggu. Dadi iso kapanang katahwadan da toko kumadiho. Ipinapobi da timpo diho. Da papabal teko. Papabagi di tayhan diho. Kokomoy no da kiningan. Jadi kan no, misa. Tapi itu aditi, mikotoko dari Jesus. Sebab ikuasa di sido, tomoy mo do magahap do toko. Nagi do menginvagu di kaposisyon do toko, maza no di kapangyaan di sido. Kanono, tumihambus da sumambayang. Moy do maza no do kapangyaan di sido diti, avakas toko. Ayin vaguvan toko, kano toko da, do papatihambus di kapangyaan nagi abal tabasi di Jesus. Mingkakat toko, tumihambus toko, doid, katumbazan, kanono, pahambuso ikatumbazan na toko. Katumbazan zo, with iso kiningan, itama tabakas,
Mononodo do tavan tana. Do sabiabi konunu kita au okito. Tumbazan so it iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tuntaison nanak di kinaingan. Nanak di tama da paguhu sabiabi umul. Kinaingan mantad kinaingan. Tanavaw mantad tanavaw. Kinaingan totopot mantad kinaingan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sampimion si miyampay di tama. Maza disido o sahabiabi donatodo. Montok dotoko tuhun ngavi. O montok pemasisan dotoko. Suminondot isido mantad surga. O maza di spiritu tabitwa. Nadadi tuhun dari hahangay Mary. Om nadadi datuhun. Montok sabab datokaw, do nakapapak id salib, do id sibo di Pontius Pilate. Noon do sa sido do patazon nahobong. Tuminungag vago, ontok di tadaw kumotoho. Id katanudan, miyampay di buk datong pitwa. Maninsabat sido do id surga. Pinoikaw do id abananan di tama. Mikot may bago isido, id kabontugan, da mambisala di sangimpasi nga patay. Pamalintaan daw ay may kapupusan. Tumbazan so, id espiritu tabitwa, ituhan imnanak da kaposizon. Imuzu mantad di tama, di tanak, imyampay di tama, di tanak. Do sambaon bontugon may. Inokobos maza di profeta ngavi. Tumbazan so it iso Ecclesia tabitwa Catholic Apostolic. Mga kunso da iso kapodsuan. Bontok di kapohyangan do dosong ngavi. Mandadandad so di katungagan di nangapatay. Di kaposison di pamagunan damikot. Amen. Inapatuhun ikikwasa, tatapot nga au itagal do mangundonok do vokon do papakito do kikwasa isido. Nung otopot ikwasa daw, nga otutunan i domikot mantad kwasa, katapatan ko ginavan do kiningan. Megano diho ikwasa, o kito do di Jesus. Kwasa di paingimpaw do kahudukan, pibasan, paingukab. Paintonda do mamahiw, papahyong. Kanaw no sumambayang do balakatan no da do kiningan, miyampay kuasa diho o Ecclesia. Do namo toko sumimba. Oy Tuhan, balakatay no o tuhun nungabi. Oy Tuhan, balakatay no o tuhun nungabi. Do kointahang na da, tamoy mo ikwasa, do Ecclesia sa bagi, do kapanampuanan tahuduk, do it pagi-o pinayzan, nakapogi kakagos, itsunduvan do katapatan. Kanuno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, balakatay no o tuhun nungabi. Do dizon na da, do kukumalaja ngavi, do kapalintan do tiuvan, do ontok papapanaw izeho, do kuasa di Jesus, iyokon ko minikot, do makitampuan, nga do manampuan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, balakatay no o tuhun nungabi. It kapanguasaan diho, do idamin, kapapakito na da kaginavan amohoy ngavi, amokon ko, papasuni, do kozuvan, do kapanatahan, kapo gundosizan, kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, balakatay no o tuhun nungabi. Do pantangon dagay na da, o kakuasaan nga, auda o sizan, damabos, ontok,
kikahasan da mamaguno da kuasa. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, balakatay no o tuhun no ngabi. Sumambayang tako mentok diho, sumakit, miyampay taluo COVID padam sisam, da mazar sa kaday da dakutul ngavi diho, nos ngavi, paganakan kinauvangan ngavi diho. Da ovit na da izeho da itkobasian, da dumuapus dititimpu da kasusan. Kano na sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, balakatay no o tuhun no ngabi. Kano na mikot day di Sancti Maria. Tina da tako makiano di sido, da menampung da tako, kumaga di tanak di sido, Tuhan Jesus da tako. Miyampay sumambayang, Ave Maria, na penuh kada grasya, miyampay diaw ikinaingan, mabitua kay tanga da sabya vitondu, o mabitua tuwa tinanu Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan, pakinsyanay si kay tuhun ngavi mamimidoso, da babay no tokjam na kapatasan sa. Amen. No koy hosi koy oy ama, do kakwasan to tepot na po nga kapakitanan di kapadulyanan no montok kabasyan dagay. Itimpo sa ngavian do magiaaw do mabos. Sa kadungos kay no, do makinungaw, do magintutun di totopot iaw otopot. Ohidang avudut. Anwais kay no da ginavo, magyum di bos hizabno do sa viavi, pointahib do sa viavi. Masa di Kristus Tuhan sa. Azok na Tuhan kiningan daw sa bibinangon, tumaza na kabosyan no, nakatay mo sa kadilo titakon sa diyaw. Tuvadita na kaladya dahongon nga vidatinaw tuhon, dumadimay iti montok dagay dilaw ti do kaposizon. Azok na Tuhan kiningan da sa bibinangon, tumaza na kabosyan no, nakatay mo sa kay dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadiguvas anggur kaladya dahongon nga vidatinaw tuhon. Dumadimay iti ditinumon do kasunduvanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngavi, do kahubukan ko dia so ngavi. Otay mo na dali di kiningan,
itama tabakas. Oi Tuhan, abiton za day altarino, ititak ngabi do katampuanan za. Kaun sikaw no, do manay mo ditingabi. Sumambayang sikoy, vohyono itingabi day di sakramentum do kapenebusan sa. Maza di Kristus Tuhan sa. I Tuhan, miyampay di Yesu. Poin sabato o ginabo ngabi di Yesu. Kano manak do kapanang katahuadan ngabi day di Tuhan kiningan datoko. Totoo tapot do katunod otuhid iti kalajat za kapamasisan za. Tomoy mo inabono po do manak diyaw do kapanang katahuadan ngabi. Oy Tuhan tama tabitwa. Kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza do misterium do Paska desido. Napongo desido i kay man kay mazan kozo. I maza dino do nakapapagkabas isido dagay. Do manta di poku do doso kapatazon. Mamahaw dagay do di kabontugan do babay no. Punganan no di do tinaw no pihi. Kapadrian po in ladya. Tinaw tabitwa. Tuhun ngabi montok kasunganuan no sandi. Da papabal it nambono po di kalajak nga vino tindama. Tunak pamahaw ko dagay, do humabus do tutuvong kuma da ninavaw no sandi ko'y mazan. Homingkano, miyampay da tasab ngavi, huguan tasab ngavi. Miyampay tikon ladya ngavi, pamalintan ngavi. Miyampay sabi di magigizon ngavi it surga, kuasa ngavi da surga. Umazaw si kayo di hazaw kapahazan do kabontugan no, miyampay aiso kapupuson, mga zaw si kayo. Ototopot obitwa ko oy Tuhan, itabud do sabi abi kabituhan. Itinapogi, do dizono do obitwa ititak ngabi sumambayang sikoy. Maza da papasondot di spiritu no da ditingabi, miaga bohobow umato. Moy do ada dida itingabi, do montok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patabuso sido. Nasaga koza da suminuang daid kaun da sandaw. Naganoy sido da lauti minanak da kapanang katahwadan ngabi. Minangakib di pinapatak di mokiki iya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabikaw pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susadop. Nano di sido isusaban minsan po da minanak do kapanang katahuadan ngabi. Pinatak di sido di mokiki iya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabiko panginom naman taditi. Tu itino isusaban di zako. Iza di batos kababago aiso kapupuson. Ipatungwon may montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapohyangan do songavi. May na itidaid kandaman dogo.
I katapatan tahom lati da katumbazan. Iti na pogi, domasos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasizon misasavan da kapamasizan. Manak da kapanang katahwadan ngavi, da nigitan sa kay diyaw. Da kapadan day dubangan no manampuan day diyaw. Ahuduk kozo isikoy da sumambayang, da magi da ditinanom sa di Kristus, at imong kay nadadid iso, maza de Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan, Ecclesia no, paintongkop, id patatongkop di pamagunan. Mavito na Zosido de kapanuan da tahwad sa kaday. Songovian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fada ngavi. Ondo mo nagi itapinay ngavi dagay. Inong okodop, idi kahansanan di katungagan, Saviavi inapatay id pasyan no. Tay mo na isiho din inavaw da vos no. Kasyan ay dagay Saviavi sumambayang sikoy, lumiyampay di hahangay tapitwa Mary. Tinada kinaingan, Sancti Joseph Salvador Sido, miyampay di apostol tong bitwa. Saviavi isangti nakpapon sikoy diawid po pus di umulan ngavi. Kanus Canada di kavosyan da dumadi do sampi tumungkus ngavi di kapasisan sa lajul mga zo mambantog diyaw maza di tanakno Jesus Christus. Maza disido yampay disido id disido oy kiningan tama tabakas idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabi abi kabontugan kapantangan nga diyaw no, muntok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Dadi panudi mamamasi naug, masada kapangyaan pa yung kiningan, katamazi ko'y damabos. Tamaza iitsurga, bitwa no ang ano, mikot o pamalintano, hisap no ay manda itana, miyagada inkano ida isurga. Tapadagay da tadaw diti, lautiza tasasang daw. Ampohyong o sikoy dahasa ngavi dagay, miyagadagay da papohyong di santop mamuhasa humavan dagay. Padat sikoy obito da koy basatan, nga pagkabaso sikoy no mantad talat. Pagkabaso sikoy oy Tuhan, sumambayang sikoy da mantad patitikid talat. Katahuad no, da manak, da pibabasan, id tadaw nga vidagay. Da maza di sa kaday da kasyan no. Paingabas ka na da tumoy mo da mantad doso. Ang paintampasi mantad sabi avi kasusan ginavo. Da maso sikoy, paingandad, di kahansanan no bitwahan, di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos di apostol nga vino. Pibabasan timponon ku Diyazo, pibabasan ku takon ku Diyazo. Kada intong day doso nga vidagay, nga day di katumazan day Ecclesia no. Katahuad no damanak da sida da pibabasan pisan, katanudan miyampay hizab no. Imamamasi mamalinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay di Yesu tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan.
Intangay I domba da kinengan, intangay sido. Imong idudi doso ngavi di pamagunan. Obituan no, isontob oho da dimakan min susedop di domba. O Tuhan, sa may padan patut sut ditapko, aboso na po ibos, umingasan may kadudubo. Itinanom sa di Kristus, pagkabit na dadatokaw dahil kaposison sa lajul. Kano sumambayang, natagok dititak ngavi kapamasisan sumambayang sikoy oy Tuhan do maza diti sakaday do kapamasisan sa hihinaid ay sa kapupuson tumihambus na da do gumiyot o katumbasan to tapot maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Tapinay ko ngavi paghuhui do balakat ato vino hapon ko
mengingia ngawi do sikul minggu do tumaunda mentok no do kapambalakatan om nagi kapogadan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menghantar guru-guru sekolah minggu ini untuk mengongsikan kabar gembira-Mu, menjadi agen harapan iman, harapan dan kasih bagi-Mu. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas mereka dengan pelayanan mereka. Semoga mereka lebih berani menjadi saksi kepadamu untuk anak-anak kami ini. Semoga mereka sentiasa dalam perlindungan-Mu. Dan juga semoga mereka mencari pembaharuan dalam mengajar anak-anak-Mu ini dan juga mendalami iman mereka sehingga dapat mengenali-Mu dengan lebih mendalam. Semoga Engkau memberkati segala usaha mereka agar pelayanan mereka diberkati dan seterusnya mereka dapat mengkabarkan kabar gembira mengikut kehendak-Mu dan juga mengikut apa yang kami telah kongsikan daripada pembaptisan kami sendiri. Semoga Engkau memberkati mereka di mana juga mereka berada, terutama sekali dalam menjalankan tugas mereka sebagai katekis sekolah Minggu Gembira. Semua ini kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amen. I Tuhan miampai Yesu. I keningan tawakas membalakat nada Yesu. Itama omitana om di spiritu tabitua. Ugadno om pabalono ia bal tabasi di Tuhan.